Kat tayo pa nga isa ka ng kapsat, gusto tayo, lagi didaaton tayo. Kat mukan pa siya, kanabitisuran tayo, isaron at, niabutin ang isaron tayo. At dapat tayo kaday tayo. Tapos kasta maigaw at ibanghelyo, kat mapasagot ng pagkasapulan, nagitian natin. Amen. Kat sakpengan nga, kunan tayo didaaton ng kapsat, kantaan tayo kanta give thanks. Yan. Madam. Sa bangko niyo, lang pala. Ganda tayo mo. Special lang ko. Give thanks ka na basta. Thanks ka na pa. Wala pa yung sagad. Kita ko doon. Kanta tayo karoon give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks and to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Praise God. Tuloy kami apo, mga apo di sa buwana, pagtuloy mo apo, kay tayo da ka, itanog da ka, o Diyos. Pagyamanan mi mo na apo, di kita dato no Diyos, kita mo bigyan ka, apo, nga ipatay mo o Diyos, di man nakabalin, nga iwa mo Diyos. Tanto kasta o apo, di kita dato na apo, kat maramat, akas apo, maigawat kadagiti o Diyos, hanpay nga na isalakan, kadagiti banghelyo paday ka, tapos adupay apo, iti maisalakan o Diyos. When o Diyos, kadagupan na po, kada kami o Diyos, nga naipay, desisyonan po na po, kagranaan na po, iti physical, abagimi, Father God, basta magunod, iti o Diyos. Sta mo ta po, iti resources mi, Father God, trabaho mi o po, kitawon mi ken ka po, tinanangita na kinasiri po, Diyos, tablo kasta o po, adadon tupay, Father God, pati pa nakaramat po kada kami o Diyos, multiply pa, Father God, iti mauawat mi po, iti Diyos, mamati kami nga sika, iti Diyos nga, iti multiplication, Father God, may payo Diyos, iti panlakabalin mo. O Diyos, nagyaman kami, ken kami, disyunang marudapo itong galmaysa, disyunang mo to Diyos, dahil nga pagtangan, basta mo dapo, disyunang mapo ka, dagiti, pakaaramatan na. Idayo da ka po, itanok da ka, dagiti amin, idaw, adawat ng kararag, may nagapo, dinagin na po ni Jesus, kat kuladay nga amin, iti amin. Amen. Amen. Ben, di kapsat. Agtultuloy tayo nga rod. Ana,
Teko na ako na dapat yung part 2, dapat part 3, kingana ti dita yung sisina, at dapat yung part 3 na. Itong ultima kung guna tayo nga, fellowship, tano bagatay nga, so nagsitin na tayo, dahil tayo amin kat na santuan, na sangraduan, amen. Katay bak mga rod ni Pastora Mina, tayo so natin mangindalan, dahil ti him-himno. Alpasan na dahil kita kamsat, tayo mga dahil ti adupay ang paduyak-yak na, kinadupay nga special number na, paday tayo, hindi ako. God. Hallelujah, manaydayo ti Diyos. Dapat magkantahan nito. Okay, so, aside from Ijay, Okradon tayo ti pagkantahan tayo dito yung page 198. Praise God. Kasla glory at magna ken Jesus connect mo lang yung mensahe tayo na palasat niya dito na. It is glory just to walk with Him. Hallelujah. Si Apo na ito, naantay ko mga itin, presensyanan, kantiragsak, si panagsabikan ko na. Amen. Sa glory at magna ken Jesus, ang naayan kanya, kanken na nanagawin. Amen. Ay na, dalang arot na kapsat. So mayat kayo unteng arot magnanta. Awan to pa nagrigatan. Lagi ti bayad magipagnakin ko na kuna naman ti amen. Lagi ti na bendisyonan kuna naman ti amen. Amen. Amen sa amot ti magising. Ang galing ti kapsat. Unteng arot din dyan lagi ti paduyak-yak na kapsat. Amo kun pa-check da kiti dumalis family kat di kayat da ibigay kada tayo tapno kasta mapatid ko tayo kun makarit tayo mo tikabsat digiti kakabsat tayo ni pastor isu natin kun nagta tayo timununan ni pastor dumalis isu ti nagibangon iti Ilocano Fellowship kun nagbalin tayo mo nga sangana dayta kakabsat yan, ni Apo Diyos iti pundasyon. Na, nagtagitol tayo. So, mapatak direct mo ni Pastor dumalis ka kamsat. Tayo, na
na uno man nakabalin nga karit na mo kada tayo. Amen. Okay, naimbag nga oras tayo at maragsakan ako na iti gundaway na panang-share tayo ti dayay ti sarita kini 2019 2020 ginagawid ko may September nagawid kami gapota ti trabaho ti Apo iso ti rason obsat nga nagawid kami di Pilipinas tapos ti kasta aramidin tayo nagijay no isopervise tayo ti trabaho iti Apo adda ti nangisaadan ni Apo Dios kada tayo ang ijay bagi ni Apo Isos uno ijay bagi ti iglesia ni Apo Isos so keta gaputa insaan na tayo iti trabaho nga dijay nga nalawlawa so nagawid kami jay tapno ti kasta ket dagiti trabaho ti Apo nga inrugi tayo ijay ket maituloy when no mai-supervise. Jay, tetap sa. So, ti trabaho ti biyang ti Mount Calvary, iso nga rinugyan tayo di 2002. Okay. Ket manipo di Pangasinan, nairogi ti trabaho ti Apo ijay season ijay Asan Norte ket adati agarop duwa nga church ijay season maysa ijay Kabaritan isu ijay nangi sindan mi kada kayo ti picture day ya mandaksan gasa ta dajay pastor tayo ket gaputa nalaing agkarpintero mahit kasay ay so imang ket imuli ijay church jay aramidan da jibimna natinag ket na disgrasya da jay pastor so jakan mo no naibagak naibagak ri jakan mo no kumpleto da yan ket naggastos da jay pastor tayo jay ti almost more than 200,000. Ket amok nga nakipagpasod kayo ditoy. Nga timulong ijay dorking, timulong da. Ket pagarupat nga uray pa jay idada tayo magmaymay sa Throne of Christ biyang da Pastor Larry. Ket amok nga adati pasit yo jay. So, dayjay church tayo jay, ya. Kunakat iornos mi kumakunakat ngem ijay Chat ko ti MCC, Mount Calvary Church Fellowship, at dami dyan nga kumplito gamin dagi jay, kung kumilan nga yung kabil iti kwa. Tay pat. So, di jay pastor tayo jay, kasi ti Apo ta nakarecover. Amen. Di jay church tayo jay kat ongoing, at dati nairogi jay bim na ngamahan nga nailutas. Ayay. So, no, ang sasalita kakabsat ti mission. Okay. Ti mission ket masapol ti partnership. Di ba? Ket maragsakan kami kakabsat ti sinuman nga mayat nga makipartner kada tayo. I assure you nga anyaman nga mabalin tayo nga ramiday financially kasjay isigurado kada kayo nga dagitoy ket mapan nga talaga ijay nakai kabilan na. So pakai kuana. Boy. Tata adati duwa nga church tayo ijay season, may sa ijay bira. Ijay bira, house church nga kasla datoy, adu daw ti jay. Agsapsapon da ti luti nga pagpadak bira jay itugon. Ingget. Ket ti pastor tayo jay ni Pastor Mel. Adati house church tayo, adu ti members might, yung ti problema awan ti paggatangan ti daga. Ada jay nakita dayo di nga 1.2 million ibayad na DJ Lute ngem handamot nga nagasatan ta adam nakaalang nga dagos so narigat so kararag tayo man
Ayay nga lugar, jay bira. So, ti church tayo ijay ti trabaho ti Apo ijay Kalinga, ada ti upat nga church. Ket in every church ada ti makunkuna nga pioneering work na. So, dayjay church tayo ijay iso ti imo na first nga ijay imay kami dito yung England, sakbaypay, kay minisyon mi dayan. Kay 2020 ay 2001 and then 2002 idi may rugit ti Mount Calvary nga i-rehistro tayo ti Mount Calvary, pinanawan mi dayay. Mamuyo ka kabsat kata nagbalin nga mega church dayay. Nagla 20 members na. Okay. More than 200 ket halos maalada amin di barangayan. Kita mo yun na talaga nga bininisyonan ti Apo di pastor tayo jay. Ni Pastor Erning Kumias. Sudah nga gasawa. Kaya talaga nga very talaga na very talented na dagitoy. Inikan niya Apo Dios ti gift na dagitoy nga pastor tayo. Uping na bay. Ngam talaga nga nalainda nga talaga nalalainda nga dayon siya. Talaga nga nalalainda. Amo yo. Ada nga talaga ti ngay sagot ti tunggal tao. Amo yo di hanga di jay makikumbinensya tayo ng di jay church ti INC jay halos dandani nagsara. Ket no duma gaputa dagi jay nalawlawagan dagi ta tao mostly kad banda daya. Di jay nya nga tribes diyan. Sumadel. Okay. Sumadel nga tati no Kalinga ko na tayo naggadung nga klase ti tribo dagitoy. Okay. Nga madaydayo ti Apo talaga nga nagtrabaho ti Apo ijay. Mapan kami kumayjay idi admission kami kumalas ko mga mission may sakbay ngomay kami dito December 8 to 29 kumadiyay. DJ kumati ipapan ni jay ngem gaputa awan ti vaccination card may nagrigat nga iti talaga nga agbiyahe jay Pilipinas. Talaga nagrigat nagadu nga checkpoint ti paglabasam. Okay. Namaganda no kastoy, kasday. No dino nakapan kami pa mit idi June 5 more than 1 week mi jay. Tapos nagna kami from Parasiles Kalinga rabang kami jay Parasiles Mountain Province, saka nagnabarlig naglipsot kami ti Buntong. Yay. So talaga nga nagrigat. Narigrigat man iti si Maruno. Jay mission may. Yay. Ngayon madaydayo ti okay. So ada ti upat nga church tayo ijay Kalinga. Amen. Okay. Madaydayo ti Dios. Ada mo ti 8 ijay Mountain Province. Ijay Parasiles. Yeah, para sila. Ket amuyo kakabsa ijay no nadalagi nakikita yung dagi upload mi day da kami jay. Dagi ti tao jay talaga nga verify rida. Ket tunggal ada ti dagito ijay 8 establish nga talaga diyan. Dahil duma ongoing ti construction ti church tayo jay. Ket nakaskas daaw. Kay ada ti partner tayo nga dagi jay ngay may isa nga pastor nga Koreano. Iso ti tumultulong. Dagitoy nya. Kay daytoy nga gayem tayo talaga nga dedicated nga talaga daytoy nga pastor. Awan ti pakibiyangan nahan nga pakibiyangan dagita or organisasyon na nyaman pay. Ngam siyempre da tayo masapol tayo lahat ti organisasyon gamay. Tapno ti kasta daytoy ket tapno maprotektaran tayo. Nya. Maprotektaran tayo matano tano adda dagiti problema dayati purpose no lang day ngam haan nga naskin unay nga ije sabali nga side haan nga dakkel unay nga issue jebiyang ni Apo Dios may papan ka dagiti makon nga ngam gaputa datay pa lang dito about ti dagasyon adda dagita or organisasyon. Okay, no papay kasta mawatak nga mo yun ay. Amuyo kakabsat. Adda ti graduar nga nuhan lagit ding ingana daytoy dati March. Agrador nga 25 nga estudyante tayo ijay Bible training tayo ijay Parasiles. Okay. Parasiles. Kita mo yung nakaskas daaw ti panangaramid ni Apo Dios. Ada no nakita yo din na ikabil ti jin ini nga awan ima na. Okay? Daytoy nga kapsat niya ti pagsurat na di sa kana amin. Oray balsig ti kayo kuno kasano ingat di nga pa nagbalsig kuno.
ipitin na nga dito isa ka na kat iso. Amin. To sorry na. Awan ti ima na. Ito, no nakita yo. Idi napang kami jay kat talagang dagiti estudyante tayo kadwan na married da. Handa nga stay ijay ko eskwelahan, dili ket agawid da. Okay. Kaya talagang ijay ti pakakita nga dapat ti agasawa nga naggraduar, idi napang kami jay pinagraduar ti Bible training tayo. Kaya agasawa da basbasit kaslaki ni Aliyah, di anak na, di ba? Talagang sakripisyo. Iyag da jay apang dagiskwila, dagito ya tinulong da. Kaya kunakit talagang nakaskas daw ti arami ng ti Apo kada gito. Okay. Kaya ti panamuyo ti panagtrabaho ni Apo Dios ijay. No dagidi damdamo nga ma-recruit nayo no dakay man di Pilipinas ti panagtrabaho ti Apo kas jay. Apay. Sa tipuon kin ka po babak nang miti tao niya, braktul balay na naglalawot dagdagada. Ngem awan unay dagita internet. Awan unay dagita television. Jay. Nga mga lati ay atensyon ti tao. Niya. Kaya talaga nga ijay pa nagtrabaho ti Apo kada ijay biyag dapat makita mo talaga nga dedikasyon nga talaga ijay pa nagserbe kini Apo Dios. Isu nga DJ pailaang ipapan mo nga panangkita kada kwada jay mabindisyonan kan. Amo nga matengel ti puso nga agsangit. Niya. Agsangit ka gaputa dagijay nga tattao ket makita mo kada kwada nga talaga nga napudno da nga agserbe kini Apo Dios. Kadayo ti Apo. Isu nga ti mission kay napateg unay ti mission. Okay, napateg unay ti mission. Sir kapon nga uray no kastoy tayo laan to say no da tayo amin ket admission tayo. Tunggal may sapon nga trabaho tayo amin. Iso ti aramiden tayo tatay jay ti aramiden jay plano mi jay asam norte. Kan nagadumot tin dagiti dadumay. Ag-extend kami tingkas tamay, ijay asan norte may tingkas tamay ta ang kami nga adad jay kaabay nga baryo ijay nga kadwa tayo nga nagserra ti 12 years nga nagserra ijay kauringan. Gaputa dayjay nagkalaban ti kaso dijay kadwa tayo kindi jay sa baling relihiyon. So, tiya baba nga istorya, gapo kada gijay nga sitwasyon nga istorya. Gapo kada gijay nga problema niya, iniyog na tihanga na siya nga nadadaol ti testimonyo kung natayo lang ti church. Okay. Ngayon, kaya't mi nga in family ti around mga 6 months siguro. Okay. Ngayon, in sublimit lang nga tatipon kin gapo, nariing namin di kaso. Tit ko namin apo asa nung rating ngam hami pa lang nga sinaran ti puso mi jay nga babaen ti kararag. So nga yaman tayo kada kayo nga may kararag uray kunayo lang nga Apo i-restore mo man Apo dagiti churches nga nadadal ko natay diyan nakipagpasud kayo ni jay nga kararag yo. Nya no ada dagiti nga kararag tayo amin tayo nya dagiti ket denggen ni Apo Dios. Isu nga ada dagiti church adaman dagiti churches nga nagsara daytoy tinakaladlading idi inirotanda daytoy November laro di October, November, December 2 months nga nagaduti nagsara nga church tahanda ngay palubos ngun ti pagsayatan na kadwan na dijay close ijay kwang dipindi pa di kapitan ti pagsayatan na diya sanod ti jayan may DJ kapitan handa kami nga bibiyangan. Ya. Basta ko nami basta gimong kami latay jay normal nga panagimong. Jay. Ngem handa nga palubusan dagi duma nagsurat tipon king gapo sa ngapulumot lang ti alaw da ngamin nga tao nga maban. 10% lang digi members ket kunada. Awanen na isu nga medyo nagkwada ba set. Ipagsayatan na ta jay kadwa tayo nga pastor jay ket naturid bay santo may sa ako na nga pastor Leo ket kunada kay nakas panaregan ibalod na tayo nga gimaw na kayong membro da kami lang ti ibalod dan. Ano may? So may kayat ko diyan nga determinasyon dagiti kayat ko nga kakadwa nga pastor kuna nga diyan talaga nga ada determinasyon da. Agpaiswa nga kasla ngay nga no da dumakat kasla ti parang mo ket kasla sukir ka di gobyerno nya. Nya ngem anya titimbangan mi jay
Di jay ka agserben kapot atong palom di bagati gobyerno uray against di jay bagbagada. Ya. So ano da duma uray dagiti pastor adudo dagiti ideas nga no aggimong ka kas jingay babalawon na ka kadagi kakadwam. Jay. Ngam nagkitaan tayo kakabsat. Kitaan tayo ken timbangan tayo dagiti jay nga banbanag. Nagkitaan tayo di Biblia. Tauray pay iji panahon ni Pablo di in sermon ti minisahira tayo. Nakapay nga imbalod na ni Pablo, maiparit ti mga kasabagin Kristo. Iso ti order ti gobyerno, ini panahon ti Romans, ngagturay ni Emperor Nero. Iso nga imbalod da. Iso di kasaba ni Pastor Marcelay. Di ba? Di kinontra na, di ay binayulit na ti order ti gobyerno, di ba? Ngam, ti pagsayatan na, no ibayulit tayo di ay order ti gobyerno, ngam favor kini Apo Dios. Ta isumot ti kangatuan nga gobyerno. Iso tinangbangon ti gobyerno. Nya, ket iso ti mapadayawan. Ket bayam nga numan pay masukir mo di jay man order ti gobyerno nga mapadayawam ni Apo Dios. Okay, agyan tayo ay jebiyang ni Apo Dios. Yan. Okay, iso nga ti kararag mi kini Apo Dios into no May 4 agsubli kami gawid kami sa Pilipinas tatno ti kasta ituloy ti trabaho ti Apo. Ngunti kararag ko kini Apo Dios, okay? Kada kayo nga kakabsat no matignay kayo, i-assure ko kada kayo nga tiraramidin tayo di Pilipinas, kakabsat, kahit no matignay kayo, nga makipagpartner kada kami. Hanlang laksin ti kararag, kinanyaman pa nga banag, i-assure ko kada kayo. Nga dagiti anyaman nga raramidin tayo, aramidin tayo dito, kakabsat, nga talaga nga aramidin tayo, tayo bagag kada kayo, okay, nga naman pa ahaman nga anya tay ko na kon ibaga tayo man tikin na puno nga pay ngamin nga adu dagiti na discourage ya na discourage nga tao nga tumulong buno Kristiyano nga tumulong ka dagiti trabaho ti Apo ya gaputa dagiti nga tulong ket saan nga maaramat ti pag-iso nga lundaway ya nga i-assure ko kada kayo okay i-assure ko kada kayo ngano matignay kayo kuno anyaman pay ket nga kada ito at dati trabaho nga tulungan niyo nga misyon ituloy yo hangtay maupay. Okay? Kastoy. Ti panagna tayo ada pa nakaupay. Minsan. Kaore siya no da kahit tayo amin tano kitaan tayo kakabsa dagijay mistakes. Uno errors dagijay nakikita tayo ngay kasi nga mang patamnay kada tayo hantay makatuloy nga magna. Okay? Hantay makatuloy. Hantay nga makatuloy nga magna. Ket hantay nga maituloy di na imbag nga plano ni Apo Dios. Ngan masapol nga kitaan tayo ni Apo Hesus. Kitaan tayo di nangayag kada tayo. Pasjay. Anyaman nga ba nagbasta inted tayo nga si pupuso, anyaman pa'y sumuporta tayo, tumulong tayo ti trabaho ti Apo. Pasjay. Adagun guna tayo di pagarian ni Apo Dios. So nga ituloy tayo ti misyon. Ti panagtrabaho tayo kini Apo Dios. Okay. Kastoy, ito yung conclusion. Anyaman nga banag nga pinaramid tayo na siya. No, adati nangaramatan ni Apo Dios kanya may isang nga banag. Ket, dahil nga'y nagbaligi. Haan ko nga inala nga dayaw na yan. Kasya sinno ako ma. Kamsat. Siya sinno ako ma. Ngam no, adaman dagiti banag nga nakipagpasit tayo kadagiti anyaman nga trabaho ni Apo Dios. Gaputa inayaban na tayo ni Apo Dios. Dahil ti gaputa inayaban na tayo. Okay? Iso nga hantay mamapay, ituloy tayo. Ti agserbe, agministro niya. Tuloy tayo dagiti misyon. Dagiti churches, siyempre kada tayo ama, may nadalog lugar nga ayan tayo niya. Kitaan nyo dagiti trabaho ijay. Bilang, wano papastor tayo, wano trabaho. Ijay. Kahit ito tayo, support tayo kada kararag kinadlupag. Yaman tayo ta. Inbound na tayo ni Apo Dios dito inasayat nga pagsapulan. Kahit binindisyonan na tayo ti Apo, kusjay. Kahit the more nga ito tayo tumulong tayo pa, the more na bindisyonan na tayo ni Apo Dios. Mamati tayo amin iti dayta nga banag. Okay. Di ko na karawd, ada nang isadan ni Apo Dios, kada tayo amin nga agserbay, kahit han tayo mamapay, agtuloy tayo magserbay. Okay? Ano ti mabalin ko sa saritaan nga haan nga maibos na ito yung bagat mo ba? Malaksid na nabising kayo? Hallelujah. Kaya't kung sabay nga ganda kami as our testimony song, kahit kung may baga, mati just time ba,
Saan nga nagbalik? Pastor James, Diyaman kami dati nakaramakan, dayo ti apo kas kanan ni pastor. Nararamad na kami datayo din ang irugin ito eh. Abad tulong ti apo. Kaya diyaman kami yun da kayo sa kapamilyaan and da kayo makabsat, ituloy yo. Amen. What a blessing. Hindi makita mo iti parang ituloy yo kaya ko'y baga Joshua and Hannah. Iti ministry kad may sacrifice dagiti ado may sacrifice iti asawa Sister Annalyn ado nga sakripisyo dagiti anak may sakripisyo kasi ng Jordan iti may displace dagiti anak no adda dagiti bisita may displace dagiti kumakot na pintas nga sala lounge kasi gapo iti trabaho ti ako na sacrifice nga mai-displace gapo iti trabaho ti ako. What a blessing from God kat ti apo nakita na kita nasakripisyo yo iso nga tuloy tayo kakabsat nga isao na itas sa pangag tuloy tayo maraydayo ti Dios. Pastor James, you are blessed iti parang tuloy mo. And so with your family, dagiti na kayong kakapsat, dagiti talentoyo intedyo, da kayong anak, intedyo dagiti talentoyo para ti apo. What a blessing from God, nga aramatan da kayo. Katno da kami nga agbuy-buya, mikikikadda ka da kayo, lumampay, ag sinabali dagiti oras tayo kat narigat nga makipagsabay kami, but then talaga nga, mababless kami talaga, kamadaydayaw iti Diyos. Kat bawat mga family ni nga, because pagyaman kami, ti apo internet protection, may wala na kami kasi sinangkatan mi dagiti anak mi nga, they are fine, amen. Hallelujah. You are fine. So what a blessing from God. And internet not only the protection, but also the provision. Maraydayo ti Diyos, ti pensyon mi hami na uray adala ang basid nga SSS pension ni pastor. But you know what? No adda unlimited rice EJ inasal. There is unlimited blessing from God. Maraydayo ti Diyos. Hallelujah. Thank kami. What a blessing from God. Maraydayo tinapatay ganagan ti Diyos. Idi kayat ko may mention kakabsat. Idi agal live mi live stream mi. At dati gijay mabibless kat kunada inka yung irwar pastor DJ bless kas di love gift me kanyayo $200 hamyang amo dagito yung kakabsak. So what a blessing from God. Sinabot naman ang dagiti masapon mi nga itinal daw ti panag-ministro mi panag-mission mi. What a blessing from God. May kayo anak may kayo. And so and the power and the presence of the Lord. Hallelujah. Praise God. Kurang lang. Oh, what a blessing from God. Inayon ko ni Acer. You know what? Uncle sa Karyas. Hindi ko na ni daddy na may dad ko na sabi ko mata ko. DJ Rex Humbard Ministry kasi day tayo kumako na napanag pa iso mo natin nagkaysa mabiyag ng praise God dahil ti Diyos He bless us with talents kami nga napapna but He bless us so much na kami nga pamilya and na inayan na giti manugang ni anak ni what a blessing from God nalalay ni Christine yung siya iti boses and we have asa ito yung nalaing nagtugtog para ti apo. These are all blessings from God. Thank you, Lord, for your blessings on me. The world rests upon me as I struggle alone, and they say I have nothing,
shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. And I know I'm not worthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Till the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, and a good place to sleep. There's food on my table, and you